Predmet upravljanja ljudskim resursima u hotelijerstvu je jedan veoma, moram da tako da kažem, dobar predmet koji obrađuje veoma jednu lepu i zanimljivu materiju, gde će studenti nakon izučavanja ovoga predmeta u potpunosti biti osposobljeni za samostalni rad na kompletnom upravljanju ljudskih resursa, a to podrazumeva analizu posla, regrutovanje, selekcija, socijalizacija, merenje učinka, nagrađivanje, motivisanje, nažalost i one disciplinske mere otpuštanja, tako i kažnjavanje i nagrađivanje, kao i zaštita na radu u smislu prava radnika u postojećim zakonskim okvirima Srbije. U toku izučavanja ovog predmeta posebno naglasak dat je tako izučavanju i definisanju osnovnih pojmova kao što su ljudski resursi, menadžment ljudskih resursa, intelektualni kapital, intelektualna svojina, poslovna kultura, organizaciona kultura i poseban jedan deo smo posvetili liderstvu i liderskim stilovima u menadžmentu ljudskih resursa.